ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ, ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯦꯝ.ꯑꯥꯏ. ꯈꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛ 2005ꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 20 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 2 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ A ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ, ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯚꯦꯇꯔꯤꯅꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯌꯣꯟꯕ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯤꯡ, ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ, ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ, ꯍꯦꯜꯊ, ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ, ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯄꯨꯝꯕ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ, ꯄꯥꯋꯔ, ꯐꯥꯌꯔ ꯐꯥꯏꯇꯤꯡ, ꯋꯦꯁꯠ ꯒꯥꯔꯕꯦꯖ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ, ATM ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯥ-ꯃꯁꯤꯡ, ꯉꯥ, ꯃꯤꯠ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒꯤ ꯕꯨꯠꯁꯤꯡ, ꯁꯥ-ꯉꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅ-ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯜꯁꯦꯜ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ 3 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞꯁꯤꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ, ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯂꯣꯖꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯇ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯐꯨꯗ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯀꯤ DC ꯑꯃꯗꯤ SPꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯨ CM ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯣꯛꯇꯔ S. Ranjan, Education Minister S. Rajan, Principal Secretary Home S. Gyan Prakash, Additional Chief Secretary M.I. Khan, Principal Secretary Health V. Bhumlan Mang, Commissioner Education S. T. Ranjit, Director Health Dr. K. Rajo, JNIMS की डायरेक्टर के भीमो सीजा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर K.S. पालिन, बाबिना ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर T.S. डबले, इम्फाल ईस्ट अमसुंग वेस्ट की DC, SP सिंह अमदे हेल्थ का मरी लेनब ऑफिशियल सिंह याउखे। मिफम अदुना चीफ मिनिस्टर ना मेन पावर अमदे मेंटेनेंस मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन अमदे कंटेनमेंट जोन की मौंग सिंह SOP गांग चटनबगी मतंगदा टेक्निकल ओपिनियन सिंह लौखे। चीफ मिनिस्टर मखाताना कोविड-19 थेंगनब फंगिदमक किनिंगाई ओइदे मथौ ताबा इक्विपमेंट अमसुंग मेन पावर सिंह अथुबा मतमगी एंगेज तौनब सुमरी लेनब ऑफिशियल सिंह खंगनखे। लोइनना हॉस्पिटल सिंह द कोविड बेड सिंह मसिंग हेंगतनब अमसुंग कोविड केयर सेंटर सिंह रीएक्टिवेट अथुबा तौनब खंगनखे। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह होम आइसोलेशन पेशेंट सिंह इंक्वायरी तौबा यावना मथौ ताबा थबक सिंह द एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेन पावर सिंह यूटिलाइज तौबगी तंगाई फदब सिंह अदुसु थमखे। कंटेनमेंट जोन लाउथुक्तुन अथिंगबा थमख्रब ग्रेटर इम्फाल की एरिया द चलिबा जगह सिंह अदुदे इम्फाल ईस्ट के ओइना लुवांगछंगबम, आसी लोकलेल, माताई असान बिंगई, कोंथा खाबम लमलोंगई, कोंथा अहलु काइरंग मितई, कोनसम लैकाई, लारिक यंगबम लैकाई, लाइफम सिफाई, खुराई सजोर लैकाई, खुराई थोंगम लैकाई, खुराई लाइस्रब लैकाई, मोइरंग कंपु, बासीकोंग, टोप दसरा,
टॉप दूसरा इम्फाल लेगांगपत निंगथौबम चिंगाबम लेकाई खाइदेम लेकाई कोंखाम लेकाई पोरमपत खुराई खोंगनांगखोंग टॉप नवरिया खेट्रिगाव नारुप कोंगबा नोंथोंबम लेकाई गंगापत काइहु हौ थांगबिजौ उसेकुन खुनौ मनिंगपत नंदैबम लेकाई खोंगमन खेट्रि लेकाई लुआंगई थोंगसु कितान पनु लौमानबे वांखै लौमानबे ताखोक अवांग मचाहल क्यामगई अमसुंग काजिफाने इम्फाल वेस्ट की ओइना घरी लंजिंग पार्ट 1 लंजिंग पार्ट 2 तागेल इरुइसेम्बा मितै लंगोन विजय गोविंदा लमजाव कोंगब सागोलमन संगाई पौ मनिंग लंथबाल कुंजा लंथबाल मंत्री खोंग माइत्रम मालुम तुलिहल मालुम तुलियाइमा निंगोमबम लंथबाल लेप मोंगसांगई संगाई पौ ममांग हाइनो खोंगनोंबी नवरिया पाखंग लाकपा माइबम लेकाई सोरोखेबम लेकाई अहोंग संगबम लेकाई ओइनाम थिंगेल लाइफाफुम लेकाई नवरेम लेकाई ओइनाम लेकाई जावने इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेबे जगह सिंगने बारागसीदा नोंगमदत मियोई चहुम तरागा मरी पॉजिटिव ओइरे मंगा सिरे स्टेट सिदा हौकी बपुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा मियोई चहुम तरामरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे एक्टिव केस की मसिंगदा लिसिंग अमगा चनी कुनमंगा यौरे मणिपुर सरकार की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना थादोरकबा चेरोला मना आइरिबना हौकी बपुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा जनरल की ओइना नुपा चामा घोंबोग तरेट अमसुंग नुपी चामा कुनमपन अमदे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की पर्सन तरागनी पन जौना पुन्ना मियोई चहुम तरामरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे पॉजिटिव ओइरे बसिंग अदुदि इम्फाल ईस्ट हुंफुदरा तरेट इम्फाल वेस्ट चामा कुनिपान थौबाल तरामथोय बिष्णुपुर तरामरी कक्सिंग कुनमपन उहुल अमा सुचानपुर तरागा मरे कांगपोकपी तरागुमदोय सेनापति अहुम नोने अनि अमसुंग तमेंगलोंग मरेने पॉजिटिव ओइरबसिंग अदुगी जगहसिंग कंटेनमेंट अमदे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जौबा मेडिकल प्रिकॉशनरी मेजरसिंग लौखले हौकी बपुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट तगी सही हुंफुगनिथोय सुरबनुपा अमा सही हुंबद्रा निपान सुरबनुपा अमा बिष्णुपुर दगी सही यांखैगा मरी सुरबा नुपा अमा इम्फाल वेस्ट दगी सही हुंबद्रा तरुक सुरबा नुपी अमा अमसुंग सही हुंबद्रा सुरबा नुपी अमा पुन्ना मियोय मंगा लेखिद्रे मखोइसिंग अदु राजमेडिसिटीदा अहोम जेनिम्सदा अमा अमसुंग रिम्सदा अमने मियोय यांखै निपान डिस्चार्ज तौख्रे मखोइसिंग अदुदि CAPF की अनि होम आइसोलेशन की निफुगा मंगा सीजेदगी मपन्ने अदुबो मियोय चनी यांखैगा निपान अमदि ngasi खक्तम रिपोर्ट पिरखे IDSB टीम होम आइसोलेशन टीम अमसुंग हॉस्पिटलाइजेशन दगी लाकपा रिपोर्ट की मतुंगेनदि रिकवर तौखिबा मसिंग असि चहुम तरागा मरीने हौजुक फावबदे स्टेट सिदा कोविड-19 पॉजिटिव केस की मसिंगना लिसिंग कुंट्रागा मथोय चहुम तरागा मंगा सुरे मसिंग मनुंगदा मियोय लिसिंग कुनमपन चाटुक मरफुद्रा रिकवर तौरे एक्टिव केस न लिसिंग अमगा चनी कुनमंगा लेरे रिकवरी रेट न चादा मरफुद्रा मरी दशमिक मरफुमथोयदा आइदरखरे ख्वाइदगी नंगना फंगबा रिपोर्ट स्टेट सिदा हौजुक फावबदा कोविड वैक्सीनेशन कापखिबा मसिंग असे लाख अमगा लिसिंग यांखै मपन चनिपान हुंफु यौरे हाइरे मखा तरकबा अतोपा पाउ अमदसो असम बेंगोल इलेक्शन ड्यूटी सत्खिबा जमानदार अमा कोविड न लेखिद्रे हंदक असम अमसुक वेस्ट बेंगोल तांक के हथुना पांगथोकिबा जनरल असेंबली इलेक्शन सिक्योरिटी ओइना डिप्लॉय तौननबा मणिपुर दगे सत्खिबा तरुक सुब मणिपुर राइफल्स की जमानदार अमा कोविड-19 नंबरम वर्ग गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज तंगसी लेखिद्रे आइरे कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुन लेखिद्रबा जमानदार अदुगी ममिंग वाइखोम रोनाल्ड कवे माग चाही कुंट्रागा तरुक सुरे थौबाल खेट्री लेखाइदगी वाइखोम इबुहल अमसुंग बाबी रानी की मचानुपा अहलने हाइरे मा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरपदगी हौकिबा एप्रिल तांग कुंदगे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज द लायंग लखेबने ngasi nubi jungba pung baro tab adwaida lekhidabane haire lekhidaba asigi imung manungdagi phangba pawgi matung ina mak haukiba march taraga mapanda asam amasung west bengal gi mikhal gi dabak manipur thadokibane asam gi election luerga west bengal setpada silchar jorokpada masa nungaraktabadagi guwahati da april taraga tareta halakpane haire guwahati yoraga imphal da thorakba jananaba covid-19 test tawada positive parambadagi guwahati medical college da april tang kundagi admit tawraga layinglapane haire लेखिद्रबा जमानदार असिगी मचानुपा चाही तरागा हुंदोय छुरबा अमा चाही मपनगी मचानुपी अमा ममागा लोइना लेहौरे लेखिद्रबा रोलान की असिब हक्साक मणिपुर सरकार की होम डिपार्टमेंट अमाकी मयमदा पुरकलगा मथौ पंगम पांगथोकनबगी आयाबा पीरे ngasi गुवाहाटी दगी पुथोरकलग आयंग मथौ मंगम पांगथोकलगने लेखिद्रबा रोलान की अरोइब मथौ मंगम पांगथोकपगी मतंगदा चनगदबा अकुप मरुल जाउना चनकंगलोन यावबा ऑर्डर अमा थवाल की डिप्यूटी कमिश्नर ngasi थोखरे आइरे
Maraga sigida CM na rolling MLA singi mifam kaukre. Manipur COVID ke ani sebu web ke pibam nong ki social lek pisi yerlaga si minister N Birana ruling ki minister sing MLA sing amadi MP sing unadu watana na bahyang mifam kaukre. Bau si asina thajaba yaba mafam dagi phangba pauna hai hayang ayuk pung tara tab matam da Manipur ge lengak pai bada jawriba minister sing ruling ki MLA sing amadi MP sing gi oiba mifam ama bangthu tun hausit COVID-19 laisat ki werkli pa phibam masingi matang da kumna khanagani haire. Mifam masina COVID-19 laisat asi thengna da bakari karam bathabak thoram sing lakhot kadagi aibu khanagani haire. Amrom da haukiba namit khani asida Manipur da COVID-19 positive oibagi chaklep tane hangal libasi yanglaga. Si minister na laisat asi papung phana laksina na medical expert sing bureaucrat sing amadi police sing bakok thong basing unaduna. COVID-19 laisat asi ani subu web asi mapung phana laksina na watana kre. Lega ki oja sing COVID ki thabak ta sinaga daure. Manipur da COVID-19 ki ani subu web ki saiting lak patagi angthok na ba. Lega ki maikai dagi paikaliba vaccine kapthok pa amadi home isolation kamari leina ba. Thabak thoram na ching da section thorang ki thabak sing da housing kalen chuti da leriba school ki oja sing. Non teaching staff amadi data entry operator sing sinaragani aina education S ki commissioner da thadorok pa cherola man aire. Zerola dan makatan hai state asida COVID-19 thengna ba baikat pa section thorang kitabak thoram singda manpower ki awat pa lairiba sing asi karamna mengkhat kani abegi mata tanga si minister ge secretariat chief minister masam una siar loktra mifam amasu pangtoke hariba mifam adu da Manipur lenga ke chief secretary principal secretary health and family welfare special secretary home Impal West amadi Impal East ki DC amadi SP sing director amadi medical superintendent James Hospital ki Dr. Singh amadi lehenga ke mari leina sing susarga ke hariba mifam aduna education department amadi tongan ba stakeholder sing khusamna dun lenga na paikhaleba home isolation ki monitoring vaccine kapthokpa amadi data khongkot pagi thabak sing da oja amadi non teaching staff sing na mateng piba amsung district sing da leiba data entry operator sing bona vaccine ki thabak thoram sing da sinaba warep lauke Deputy Commissioner sing na mari leina ba district ta ariba school ki oja amadi non teaching staff sing sinaduna Chief Medical Officer CMO amadi District Surveillance Officer DSO na laisat asida ki ngaktok na ba paikaliba thabak thoram sing da DC ki miyak makha da saruk jaga da bane masigi dama oja amadi non teaching staff sing adu makoina paikhalaka da bathodang ge matungina train pi ga da bane makata na Deputy Commissioner sing na mari leina ba district sing da leiriba data entry operator DEO sing sinaduna vaccine kapthok pa mari lena pa thabak thoram sing da mateng pangan gane makha tarak pa atop pau amadasu social media da oxygen cylinder hanglu banupa ama police na phare Uttar Pradesh ki Tamethi da ki nupa ama mahaki ahal wer mari mata amagi anabagi oxygen cylinder mathau tare aina neuter tivder da force thak alubagi da police na phakre thakdoga se hoki baning thauka ban mitta chanchak jadab ko bami amana mahaki Twitter account da oxygen cylinder mathau tare hain thak lobaga mari leinana miam de mi paiba pakhan bagi maral da epidemic ek ki makada mahpo Amethi police na phagi bani aire agency dagi phangba pau amana hai hirambasi ki matang ti union minister su oriba Amethi ki MP Srimati Irani na mahaki post ta pakhum oina thodok adu da chenariba chanchak hariba nupa aduna thagat ki ba post aduda Yauriba number da humlok call to pada paikhalakide pawasi phangpadagi anaba adubu mading pangnaba district magistrate amasung Amethi police da khangan ke balai rabane hiramasi ki matang da Amethi police ki SP da hangpada police ki mekai de su call care tawi adubo paikhalakide anaba yawbana thabak sinbagi phone paidabo erongani khanduna lakhi adubam hage khongul lirubada maki mayumda tumdun leiram khibani aire police ki pauna hai chanchakna thagalakliba post adu da oxygen mathau tare hariba anaba adu COVID-19 na basunati amadi oxygen ki mathau taba anaba nate asigumba mi paini hai oiba post thagat pa asim marat amalak sin bagumbane maki mathakta FIR amasu sankre aire atopa pau amadana namit marji ki landa mindat yamna jamdrapada Myanmar military junta gi lanmi kontra atkre Myanmar gi Chin state namit khani gi manungda mindat kaubat town aduda Myanmar military junta gi lanmi sing kutung narakhiba singda Yam drabada lami kuntra makoina atkre ina icham chamba chadan bagi rifle sing paiba mafam dagi resistance fighter sing na phangdokre namit marini gi lan hoki pathang jin bitta junta gi lanmi ahum atki maduki matung kona khothong na bagi thodok ani da lanmi tara ka taret amaga so atke aina nauna semkiba Chinland Defense Force
CDF ki fighter amana aike ngarangi landasu makoi mayam ama siki haina magna ngarang jumsa kasan meta Myanmar nauda phangdolake makoi du jam trabada tara oigane CDF ki nakanda amada sibana tragana sokpa laikide haina magna maka take adhamopo hariba sibagi masinga tu Myanmar nauna tongan ba chumbra lanbra abida japchana khangba ngamdre military junta gi lanmi sinda faki ba miyoi taruk thadu ku aina minda town adugi ongchan stage gi manakta protesters singi group amana demand tawkiba aduga regime force sing adugi maraktagi amana kanagumba amada nongmai kabla khibadage protesters sing ambu khut hanbadagi nakan ani gi marakta nongmai kabna ba du hawra khibane maduna jamna thuna chap chapan mit marin ki lan amo rakhe military lengak na town aduda hen balan mi sing thajlaki amsung maduda CDF ki fighters sing amakoi adu thungladri gi mamang da bakoi gi troop sing truck sing ambush tawtuna thugai ke Laiba popon meta military lengha ki nakana masung mintat ki miyo singna bandi mohot chinduna ontok nabi ki wapam amanga na ki aina CDF fighter amana aike mindar ke nok sukta mile kuntra rom lapad chatpa jhandaba thamlepa Myanmar lanmi kun adu bagoi na phaki balamdam sigi miyo taret authorities na thaduk akiba ka mafam adu thaduk tu na chatpa yahan ke makha tarakpa atopa pau amadasu COVID-19 relief waki dama Karnataka minister singna sahi amagi salary cut kadore Karnataka ki minister singna state asida COVID relief work ki dama makoi ki sahi amagi salary kananaba mat amatu waina warip lokre Karnataka da aikoi minister singna aikoi sahi amagi salary atu COVID relief work ki dama kathongna ba warip lokre and state revenue minister R Asokan hasi sagol senamita phondokre COVID management review tonar ba amasung lockdown chanhana ba ki matang da district officials sing loina na pangthokpa si Minister BS Yedurappa ki mifam ki matang da Minister Asoka na permission da pagdam ke aroi be the content sing asigi maroi ba pau khara asi ba pagdam jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bopuna makwa thaga jari channel asina dom ta kanarabadi subscribe tawbi driverson subscribe tawbi ramoloina like and share tawbi su kawi kan pramakpo amokana thaga jari